Mukungi akorire mushemi. Ule alifika mapema ni deputy president na sisi tunasema asante sana. Orere uteti wa mwaka wa 2022 unyitite thinga atongoria makigucaniria no wagiro ne gukayukia gitura kia president hindi ya githurano kinene. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta nioritie atongoria matigane na uteti wa besha igiri na handu ha uguo matungatire muingi wa bururi uria wa mathurire. Jamani, tufanyie wananchi kazi. Tumeandikwa tuwafanyie kazi. Wakati wa siasa ukija tutarudi. Akiruguria ruhonge rwa ugitiri wa maai-ini mwena wa gicua-ini, President Kenyatta niokiririe atongoria aria matindaga magietha ngumo handu ha guthingata maundu ma uthii wa nambere maria mangiguna muingi wa bururi. Na mimi naomba mawaziri, jameni, kuwa waziri sio kukaa kwa ofisi. Kuwa waziri sio kwenda kuwa mtu mkubwa, sio kwenda kwa mikutano. Ni kwenda kama kuna barabara, simama hapo jameni, ulize kazi kwa nini hii haitendeki. Mutongoria wa bururi oho nioritie andu aria megwatire migunda ya muingi meke na gucokia migunda yo kuri thirikari kwaga uguo matungio maroro ma watho na nguthi cia thirikari. Miario nyititwo mbaru ni gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho. Murudishe mali ya wenyewe iende kufanya kazi ile ambayo ilikuwa inastahili kufanya. Kulikuwa wakati hii shamba ndogo hii ilikuwa imeandika zaidi ya watu 3,000 wa Kenya, haswa wakina mama ambao walikuwa wanafanya kazi hapa ndani. Kazi hizo zote zikapotea kwa sababu ya ulegai wa serikali. Ruhonge ruru rwa ugitiri muoroto waruo ni kugacirithia ugitiri wa maai-ini na kuhurana na biacara cia magendo iria itabanagĩrio iria-inĩ ria Mombasa na uguo kwagĩrithia ũtonga wa bururi. In consultation with stakeholders, has identified programs which include maritime transport and logistics, fisheries, aquaculture and mariculture, tourism, maritime safety and security, and protection of our maritime resources. Hamwe na aria megukinyitie igongona-inĩ riu ni munini wa President William Ruto, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na maminista kihiri aria magathiriirie kumbwo kwa ruhonge ruu. Today, Your Excellency, you are launching the journey to a very bright future, not just for the coast, but for the entire nation. This is seriously transformational. The conversation on our coastline is changing today going forward. It shall never be the same again. It shall never be the same again. We have stepped onto a new era of looking at how we handle our maritime security differently. Mangĩ ma marĩa rũhonge rũrũ rwĩhokeirwo nĩ kũhĩtana na ategi a thamaki arĩa matetĩkĩrĩtio nĩ watho, kũhĩtana na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie na gũtongoria mĩhang'o ya kũhonokania rĩrĩa mogwati mahanĩka iria-inĩ.